CIBITARI ya KIIRUA mission ithithitie rugendo rwa gutetheria kurwa na murimo jwa nyimba maabisa ba CIBITARI je bakiaria baugite bambiririe tagaria riri bari kuona uria AJIE ba cancer bakuthiinika na kwaga mbeta cio tungata baugite murimo jwa cancer ni jitwikite mpanga ni untu ikubire bingi CIBITARI ni ubiumanagia na murimo jojo. Ntuko ya narua CIBITARI ya KIIRUA ni itithite na mbera rugendo ruogima kumenyithia mwingi gukonia murimo jwa nyimba rugendo ruru rukianjiria KIIRUA na kurikira kienine gya kinoru. So we raise the flags up, just of honor, Sister up. Tuduranite aja kana je tudane kuambire na CIBITARI kumarokere mwanga thaiji turi aja tondu tugara mutaratara ywa kuambireria kana ku launch formally weregero hope against cancer initiative, matumaini dhidi ya ugonjwa wa saratani, na tuambireje mutaratara yo ti taturokere utugwa tuambirerie ni mando tudugane tie kuma mbua 2014 2015 kumanya na mbande na tuonete cancer. Akiathira mworoto jwa mambura jantuku ya narua CEO wa CIBITARI Jackdays Nkathana athirite bajukite murigo nyuma ya kuona antu baba ingi bakinyirwe ni ngarama ya gutungatira nyimba ni untu jara maingi NHIF ni thiritwe ati kung'ana kurungamira motungata jonthe njira ja kwendeka. Tweta wondi ne shitukitha wena AJIE baba ingi muno wetake ikubira tona ndene CIBITARI wokethira for example kethira ita fulani no lose the patient tuwe batano okethira bana iba cancer kana bathatu iba cancer ndo baba ingira mtu arekia kuthire bire na bio kana bweni insurance kana imbi batikana na ndawa na treatment kuma twende kurungama na kanyene kau mbitu ni mtu kandi for example ya exhausted na yeye terete kwa kwerugwa kanya ka umuntu atekarate na matibabu tugenda kaire komburinji ngapu ya umenyo Biblia yua my people perish for lack of knowledge to kutuenda kumenyithia antu muno kwaraniria na antu kuboneria orantu mabakurigiria mirimo ya cancer. Joy Kinanu Nyamura watere ng'ina gukurukira mutino jojo jwa cancer no karina jeje ja kuga Mbejete kire cancer woke yonto ipasono mono kire oni I lost my late mother through cancer na going kwele wakikwele very painful na apart from cancer I lost my mother or CIBITARI or KIIRUA mission hospital. So for me it is very close to my heart. No to know my mama pasere na nyama to pasere no to cancer na kingi to tekenda to support barabangi baje to cancer bomba kora ona wote kumania na murimo jojo. Nawe John Kirema hora wetita na mbere kwa mukiro tungata bwamba jweje no retia nto gutigaga kugita kao na gwetikiria ndiria bamenyekana bari na ndwari ya cancer. Cancer itiura mtu na ngogarea kwa watu unaweza mapema na ngogarea kwa treated na ukathikira ndaitari kwa gwera cancer ina masharti kidomba na no mangoko pia masharti wora kibune getu kuna cancer survivors kuna caregivers na kuna patients na well wishers. So ero bare kwa KIIRUA itafadhali support ni AJIE baba in all ways. Let the insurances chijita ngoge jaiwe jeta na letu kelele twashaka na any other insurance cover dirikana no mbele ya to baba no to murimo jojo iso morito mono especially kimecha activity eto egia kuwate inyora to eregerete na to ina target kwenda kuresi like 1,025,000 lakini kwa to aresi 1,025,000 yo mwisho hii itakuwa event ya kila mwaka.